جرونهیا کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو 23 نیسان 2026 جروجان جه روجا پیشمه امیجوار بلتان دانی ساعت هفتان پیشکش بکن پشتی بیناو بله جارکن دما خوش به بینرین هجا امیج روجاوا سرکی یا روجاوی کردستان دست پی بکن کو یک جوان روجاوین سرکی جیم روشا دیلگرتین لروجاوی کردستان ینکو جالیم حکمت دمکیا سوریه و هاتن دیلگرتنن هر دوی چارچوبه در روشانه چالکی تینه لدار خستن ایروژیم خلک گرکی لگه به دخوازه سربزبردانا دیلگرتین خواه جارکتن لقادان بون وینین زاروکین خواه هلدان وینین کسو کارین خوین دیلگرتی هلدان تنی دخوازه که وان هبو او جی ده زودرین دمیده ایدی دیلگرتین وان بینه بردان و لمالباتین وان فگرن بله تماشا بینرین ما گلن بازار گرگل اگه بمشکی گرسایی داخوازا گرگردین خود کنی خود زندان حکومت دمکیا شامدا دمینه سر سه چهار مهان راسمی اجمارک منصن گرگردین هزار دمکرات قصده زندان حکومت دمکیا شامدا دمینه هشتندین راسیجی گلک جاران کاروان گرگردین هاتن بردان گلک گرگردی سربست هاتر بردان لی حتی دوان روش داوود داجی اجمارک منصن گرگردین قصدی یشکی زندان حکومت دمکیا شامدا دمینن ام تخواز خورد خوب کچه خود کن ام تخوازن هر کس تبلی ببه باکور باشور روشلات روجاوا هر کسی تبلی بشه خورد و کچه ما ببه اف کره منا برای منا هر کسی منا هر کسی منا نانو کره متانه نافدایا ایرو ابجی کره منا برای منن همیش برمدا چونه زبرتا چونه زبر هر کسی دا چونه زبو خاطره ناوی کردامینی هر دم بلند از بو خاطره ولی چونه خالو اف گوندی ماز بهوی ما چکسه اسیر به ورن بردان او جوکا خوب برای من باو من دایی که من از بهوی هر چهار پارچه کردستان براب مسر خوش بو اسیرا هم هر روز ام درابن سر خو ام سر لنگانا ام هر صبح ریفار ام درابن جبر اسیرا نقما وايجي عرب هم دجمنه دين بيش ما چرخل مدن ما ولو ام هيفي نافن ام يكيتيا قال كردفن برامن وهفالي برامن ام خوازم بلا حكمك دا سوري براما وهفالي براما بردن هفالي برام هات قو جعهنجيت بن عذاب دنا وهفالي براما تنجيت تركفنش بو سيرازان كود بنو عذاب دنا ما ندبر مرض كامل تجون ابنا برامنا هفالي شي اسقازن باصي بهجمار مازن ایرو گلن بازار گرگل اگه داکت نقادان ایدی بانگ لحکمت دمکیا شامل دکن و بندا 29 چله بندا پیمان 29 چله بیگ بینن و حمود دلگرتیان سربست برده بلی بینرین هجام وکیکو خلکی گرکل اگه نشان دان نتنی مالباتین دلگرتیان لی همو کس یین کو لوان هریمان جبو پشتوانی وان چالکیان دوی لکلاک مالباتین من دلگرتی راوسن او داخوازا سربز بردانا وان دیلگرتی وان شروان آزادی ین کش بو پاراستنا خلک لحرم حتی کلیا داوی جی لبرخدا بون او دوی چارچوبه ده چالکی کوتینه لدار خواستن مینا کویا هری شنبر هری دیارکر هری زلال او هجا جیم اوا کو ایرو لگرکی لگی پیک هاتی بو هر ده همان چارچوبه دهش بود چه مگوت روجاوا سرکال روجاوی کردستانیه جبر کو ایرو یکیتیا پاریزران آهریما جزیره جی بانک لحکمت دمکی کرکو ده چارچوبه پیمانا 29 چله ده دیلگرتیان سربست بردن یکیتیا پاریزران دیار کرن کل سر مجارا دیلگرتیان هلوسته که جدی او برپرسیاری جه همو آلیین تکیلدار حوجه دکم هر وها دست نشان کرن کو نبونا چارەسەریya که زلال او دادپرور جبو و پرزیره که ده هر ساجواکی زیده بکه او باوریا به دزگاهان جی لواز بکه هر وها دوی چارچوبه ده یکیتیا پاریزران گوت چارەسەرکردنا و دوسیه و بجیرکه که پاشخستن نینه لی دوی تدبیر قانونی اخلاقی و بجهانینا پیمانا 29 چله فرض ببه یکیتی بانگا سربست بردانا دیلگرتیان کرد بری نهاجی وقت یکیتیا پاریزرین کانتونا جزیره متقص کریه کو دوسیا اسیران دیلگرتیان شر یک جوسین سرکی یک و گرک چاره سر ببید چارچوبا لفهاتنا 29 چله ده
لي افدرن خصنا دولتا سوري انجي حكومتا وجهز يا شامي د چاره سرکرنا و دوسیا هانده جيمترسيه جالي جلك اليانده سدما يكمين دبكو اف د ساداريا هان ددلي د اليه جيب جيكرنا ويل هفهاتني وبداوي كرنا وي حتاني داوي اد دوا مترسين مزن هن للسر جيان وچارنوسا شوان شروان ميغو كتن اسيديه بساغي هاتن گرتن وحتانها برانياوان نخويايه نزل لروشاوان دبكو جيانا خوش دسابن دبن اشكنجيه دبن تصفيه كرنا ميداني دي جبركو اف كريارن هان ندوري ذهنيتا وان كسن گول سر هزن گو خل سر دسادريا و جهاز حساب لكن يا وزاره الدفاع وداخليه وايدن جبر في كم هردم دنجي خبلن دكن جو اف دوسيان جالي كده اريد دوسيك حقوقي لدوسيك بروفيجي وج دوسيان سركي ايكو دبغو لسر اساسي يا الهفاتنا بسونه مه يا هر سري بینرین هیجان آمده را گاندنی یا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی ناسنامه دو جانگورین آزادیه کو ده برخوادان لدیجی ایریشین کومین چکدارین حکومت دمکیا شامده شهید بونه اشکره کرد. قصدی گوت هفرین محمد امین آجار یه جباجاری سیرتی و مراد دنیس یه جباجاری ارزرومی حتی داوی جبو روش آوا برخوادان یکم مزن مشاندن. هفرین ما سال 2015 برای خودان روجاوا و تولی شورشی بون داکو گلی مجیرشین ترور داعشی بپاریزن. او لپرانیا باجرین هرمی بیراوستان تولی برخودانی بون و دسال تکوشن آخوین قهرمانیه ده ایرشین تتیان تیک برن. هری داویه جی ده برخودانیا هبون ارومت یا دجی ایرشین کومین چکدارین حکمتا دمکیا شامی ده دستانین لهنگی نویساندن. هر دو هفرین ما خوش بو گلی هرمی او دستکفتین شورش روش آوا فدا کرن به وی آوای دیروکاتی کشنا وان پاراستن. قصدی سرسخجی مالباتین شهیدان را خواست او سوز داکو و شوپا لهنگام بشوپینن او تکشنا وان حتی جشتنا آرمانجین وان دوام بکن. لگوری داخونیه ناسنامه هر دو جانگوریان به وی آوایه. محمد امین آجار بناسناف رشید هرکول لسیرت جدایک بویه 18 چلیا 2026 لدیرازور شهید بوم. او مراد دنیس بناسناف مظلوم دخان لارزروم جدایک بویه او 19 چلیا 2026 لدیرازور شهید بوم. ایرو لباجار کوبانی فرماندار هیزن اولکاریا هندرین سیامنت عفرین تویشانده که حکمت دمکی یا شامی به مجلس کوچبرین عفرین را جویام لگوری چافکانین مین تایبت دوی جوینه ده خاطر راگاندن که اگر تو آستانگی آنگو پرزیره در نکوه هفته بیم کاروانین کوچبرین عفرین به بری بکوه و جاره نوه که کاروان لی با آوه که گشتی و به هفره بچن. اف جوین ده چارچوبیا گوتو بیشکرنا مجارا کوچبران ده پیکات ده جوینه ده هات راگاندن کو و ریا عفرین لبر خودین و وره وکرن او هر کسی به آستانگی و در باز ببه. هر وکی چافکانین ما دانزانین کو اگر تا آستانگی جبوان نین درخستن و اف ریویتی هفته وره پیک وره. بله دو وقت که کو وجرا کوچبران دوام دکردم و جاره دما کوچتیان بهیست جبو وجرا اولیا کوچبران گوندین تلتمر و زنگانیم لجنه هاتنه آواکرن و جاره مالین گوندیان تالان و ویران کرن. اف گونده شفایی باجار تلتمره و لسر ریا نافچه زرگانیه. دما کو مالباتا که پشتی 7 سالان و دیگره واری خواه مالا خواه خراب دبینه. وکد دیمنان جی دیار دبکو چتیان مالین گوندیان تالان و ویران کرنه. هن خانی هنه راهشتن بانی وان و آگر بردانه. هر وکی گلک کوچبر هنه حتی نهاج بر هلوشینا مالین وان و ماینان نکارن وگرن مالین خواه. لگوری آگاهین مجلسا گل آزرگانی لحرم زرگانی 27 گوند جه خاتنه. داگر کرن جوان 10 گوند والا بونه.
لگلک گندان جی براگین لشکری گین دولتا ترکیه هنه. بشيار خانية غرفة سخفيف خانية منه بري خصني دوم صورة كشت أحمد تبنيك السخنة ديالها برميك ترى كان ولي دوري برميك يا أخو نسر وحياة محمد صورة تشتري بس كنا بس أرسل نمشي أزيد في شيء بس ام به حسکه دوام بکن لحسکه لسر ریبازین خردکرنا آشتیا نافخوایی گرینگیا پیشی گرتنا زمان نفرت او پیش وبرنا جان هفبش کم جوینک هاته لدار خستن ده جوین ده هاته گوتن آشتیا نافخوایی حریما پیواجویه که یک گرتیه. کسیت انجواکی ین جدزگین حکومت سرکن عشرین کرد و عرب نونرین پارتیین سیاسی و روشنبیر تیدا آمده بون. بجداران دیار کرن کو پرنگی او یک بنا ده نوا جواکا سوریه ده چافقانیه که دولمندیه. هر وها بالک شاندن لسرگرینگیا پیشگرتنا زمان نفرت او گوهرتنا وان به گوتره که کو هفگرتنا جواکی به پیش دخم. بجداران بحثا گرینگیا بجدار بونا همو پیک هاتیان ده پیواجوا آواکرنا سوریا پاشارو جده کر او دازانین کو آشتیا نفخوایی بر هما پیواجویا که یک گرتیه. پارزگری حسک نوردین احمد به شانده که سروکین اول این خریسیانان رجویه او دیار کرد که اوید قناخا پیش ده هول بدن روشا خدمت گذاری باش بکن او آستنگیان چاره سر بکن. ده هفدتینی در روشا خدمت گذاریا لحرمین جداین حسکی هاته گوتو پیش کرن. لکلکا ویجی گرینگیا زیده کرنا دوریه ین اولهیه جبو پاراسنا آرامیا حرمی هاته نرخاندن. پارزگر دیار کرد که اوید قناخا پیش ده هول بدن آستنگیان چاره سر بکن. هر وکی بالکشان سرگرینگیا خورکرنا آشتیا جواکی او جانا هفبش ده نافبرا همو پیک هاته آنده. بله هر به پارێزگەر ئەم دەوام بکن ji ber ku li gorî yasayên Sûriyeyê parêzger rayaddarekî herî paya bilind ê herêmeya o di münasebetên herî girîng de jî divê cihê xwe bigire. Li parêzgeha Hesekê jî Nûreddîn Ehmed xwediye vî erkiye lê di nava demên dawiyê de him bûyerên ku rû didin bi xwe re gelek pirsêran jî di davakirin. Deriyê Snûrê Tilkoçerê piştî demeke dirêj ew derê hate vekirin لی دما وکرنی دژیم پارێزگر نلور بو. خباتین وگرا کوچبرین سریکانی او خبتاندنا استاسیونا آوا الوکی کوم وکه دمک درش روژه وکه سرکه بوم لی دیسا پارێزگر بجدار نبویم. نتنی اف
سازیên girêdayê xebata avê jî tê de ciyê xwe negirtiye. Vê jî rê li ber pirsa gelo parêzger tê astenkirin vekir. Li ser vê yekê jî bêdengiyeke ye lê me xwest em vê yekê hem biriya dîmenî ku niha li kêleka min û hem jî biriya van agahiyan bi bînerên hêjare par ve bikin gelo bi pirsa sereke ku gelo parêzger tê astenkirin me xwest em raxên li ber çavan û hêvî dikin ku di nava demeke herî kin de li ser vê yekê jî zelaliyeka were çêkirin ji ber ku bûyerên ku diqawmin ku parêzger netêde bi xwe re gelek gelek pirsên cudatir jî dide avakirin. Em bi noça xwe ya dirêzê de dewam bikin. Ew jî têkildarê rewşa li Dêrikê nerazîbûnên li Dêrikê ye xelkê bajarê Dêrikê îro guhertinên navên dibistanan şermezar kirin û gotin destkeftiyên ku hatine kirin bi keda şehîdan ku me dibistanên xwe bi navê wan binavkirine ji bo wê guhertina van navan bê rizaya keda şehîd û destkeftiyên me nayê pêkanîn. Xelkê Dêrikê tevî xwendekarên dibistanan bi duruşmeya divê mafiyê me yê hînbûna di distûrê de were misogerkirin meşiyan. Li wir hate gotin xwendekar bi nirxên xwe yên civakî, çandî, zimanî û dîroka xwe ve girêdayî ne û ev yek ji bo wan xetasor e. Bi taybet guhertina navên dibistanan ku navên şehîdan li wan hatiye kirin nêrîna neyînî ya li hemberî materyalên bi zimanê Kurdî û binpêkirina hiqûqa mirovî ye. Dawiyê de êrişa li ser mafên fêrbûna bi zimanê dayîkê û bêrêziya li hemberî navên şehîdan şermezar kirin û dan zanîn ku ew janeke biromet di civakeke azad û demokratîk de dixwazin. Ji Rojavayê Kurdistanê em bi Bakurê Kurdistanê dewam bikin lê ne tenê Bakurê Kurdistanê ku mijara me ya li Bakurê Kurdistanê hemû beşên dinên Kurdistanê ji eleqedar dike. Ew jî cîgirê hevserokê Dem Partiya Tayyip Temel têkildarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk tespîtên girîng kir ku got du pêvajoyên esasî yên pêvajoya aştî û civaka demokratîk hene yek başkirina şert û mercên rêber apone ya din jî derxistina qanûnan e. Qanûnê dahat Rojavê em îro jî dibînin esas niha Rojav derxistina çerçeve qanûnî ye. Cîgirê hevserokên Dem Partiyê Tayyip Temel rewşa daw ya pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji Stêrk TV re nirxand. Du şertên esasî vê pêvajoyê hene şert jî ne şertên wisa belesebeb ku yek rûniştiye û li gorî keyfa dilê xwe peydakiriyan jî derxistiye. Du şertên esasî hene yek ji bo ku çek ji dewrê derkeve qanûn lazim. Qanûneke çerçeveya wê pere û yek girtî ji bo ku ev pêvajoya jî bigêje serî tevgera azadiyê, rêveberiya hereketa azadiyê, alîgirên wê, endamên wê dîsa Kurdên hatine dersînorkirin û derqanûnî hatine îlan kirin. Bi wan re têkiliyeke saxlam û nîqaşeke ji bo îknakirin û rêvebirin û pêşengiyê jî lazim e rêberê calan şertên azad davê xebatê bimeşine. Ev her du şert û berpirsyariya van her du rojevên sereke jî da ser milê desthilata dewleta Türk. Tayyip Temel da zanîn tecrida li ser rêber apo didome. Şert û mercên rêberê calan bên durustkirin û amadekirin ku pêvajoyê rêber be. Got desthilatdariya AKP li gorî rewşa derve pozisyonê digire û ev nêzîkatiya wê ji bo pêvajoyê xeteriye. Tayyip Temel da zanîn di pêvajoyê de sekinandin tune ye lê girêk hene û divê ew wan girêkan vekin. Cîgirê hevserokatiya Dem Partiyê sedema dirêjkirina pêvajoyê bi du xalan vegirê dide. Ya yekem ya niyeta wan ne baş e ya din jî dibe ku hesabên hilbijartinan dikin. Temel da zanîn yek ji lingên esasî yê pêvajoyê jî ji nû ve sazkirina siyaseta demokratîk e. Ji nû ve vekirina Dem Partiyê û Kongra ji nû ve sazkirinê
پێویستە هەوجێ ژغەیەکی ممکن نینە بلی نتنی بوم هر دناوام دمین داویه دم gelek gotin on nivîs li vê carê li ser navê Rêberapotîne belav kirin, rastiya van nivîs û gotinan û armanca wan jî cîgirê hevserokên Dem Partiya Tayyip Temel li ser vêyekê ji agahiyên zelal û berfirehda Temel anî ziman ku ji roja yekê ve tevê şandeya îmralê a Dem Partiyê rayaderên dewleta Tirkiye jî di hemû civînan de amade ne û got divê gotin û nivîsên li ser navê Rêberapotîne parvekirin esas neyên girtin dibêjem hinek gotinên Rêberapo ji rastiya wê têne derxistin û ji bo vê yekê jî hişyarî da. Roja ku hevdîtinên li îmraliyê dest pê kir heta îro heyeta dewletê, nûnerên dewletê di nav hemû hevdîtinan dane. Dîsa nûnerên dewletê bi hevdîtinê bi tevgera azadiyê re pêk tên cî digirin. Ji ber wê yekê agahiyên hevdîtinên li îmraliyê piralî û ji pirhêlî tên nirxandin û herkes ji bereya xwe ve têbiniyên wê em bêjin qeydê wê notê wê digire. Lê ew tiştên ku di malpera de tê belavkirin xesûsiyetekî we heye. Ji kîjan çavkaniyê bi dest dixin em wî bêguman nizanin. Lê heqîqet û neheqîqet, rastî û nerastî tevlihev tê kirin. Gotin û nirxandinên Birêz Öcalan ji rêgeha wê pê derxistin. Çimkî di hevdîtinên çêdibin de nêrîn û fikrên Birêz Öcalan sîstematîk in, pêşî û paşiya wê heye. Em dibînin gelek malpera da dema ew ji hinek çavkaniyên ku em hîn jî nizanin ewan agahiya digirin, heqîqetekê bi çend tiştê nerast pêşkeş dikin. Ji ber vê yekê ew agahiyên ku bûyî rengî tên belav kirin lazim e wekî tevahiya rastiyê neyê fêm dikirin. Gelek derdor heneva nêrîn û hevdîtina berewa jî bikin, hinek kes dixwazin hinek derdorên civakê hinek aliyên Kurd tahrîk bikin, nirxandina ji heqîqeta xwe dûr xin. Ji ber wê yekê ewan tişta em wekî Dem Partî dîsa tevgera azadiyê jî wekî aliyekê müzekereyê nêrînin Rêzdar Öcalan yên pêwîst, yên ku hewce ne û yên ku civak pê hest ji xwe me qerar daye û biryar daye ku em parve. Bi destpêkirina êrişên li ser Îraniyên re Partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên ku hinek navendên wan li başûrê Kurdistanê hema roja ne dibin armanca êrişan. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojhilatê Kurdistan Îranê jî li dijî van êrişan bertek nîşandan hevpeymaniyê bank li netwên yekbûyî û navendê navnetweyê kir ku li hemberî êrişan xwedî helwest bin hevpeymaniya bank li Kurdên li dervê welat an ku li diasporayê kirin ku ta kevan kolanan. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Kurdistana Îranê derbarê êrişên dawî yên rejîma Îranê daxuyaniyek da. Hevpeymaniyê got rejîma terorîsta Komara İslamî ya Îranê demên dawî êrişên xwe zêde kirine. Ev jî ji bo sergirtina bînketinên xwe yên siyasî, leşkerî û stratejîk yên îdeolojîk e. Ev êriş nîşana bêdesthilatî û lawaziya rejîmê ya li hemberî guhertinên herêmî ne. Li gorî vê hevpeymaniya hêzên siyasî ya Kurdistana Îranê bi sê xalan nêrînên xwe li ser rewşa niha radigihîne. Hevpeymaniya hêzên siyasî radigihîne ku ev şer û alozî neşerê civaka Îranê ye. Berova jî vê ev rejîma dîktator ya Komara İslamî ya ku tevahiya gelê Îranê weke rehîn girtiye. Ev şerê ku niha dest pê kiriye encama polîtîkayên bi dehan salan e. Her wekî got, rejîmê ji destpêka şerheta niha zêdetirî 700 caran serweriya xaka Iraqê bin pê kiriye. Zêdetirî 105 êrişên rasterast birine li ser kampên penaberên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê. Di encama vê destdirêjiyê de heta niha 21 kes şehîd bûne.
ده جوان تکوشر و پنابرین اندامین هفپیمانیا هزین سیاسیین کردستانا ایرانینا. لگل وی ام پشتگیریا خویا تام بو آرامیا هرما کردستانی را دگهینن. هفپیمانیا هزین سیاسیا کردستانا ایرانی داخواز جوالاتان ریخستنا نتوین یکبوی و ناوند ناو دولتی دکا که لهمبری وان ایریشین کومارا اسلامی خودی هلوست بنوگود دوی هم ولاتین ما یل دروی ولات با آوائی که یک گردی دنگی خبلند بکن ببر پرسیاریا نتویی لکولانان و لپیشیا بالیوسخانه و ناوندین بریاردان بسکنن. هف پیمانیه پیشوازیا هر جوره هفکاریه که لگل آلین کردی حزب و ریخستن جواکا سویل و دلدار دکا. پشت روشتات کردستانی و جریان به روشا ایرانی و روشا لروشتات ناوین دوام بکن ده آلوزیا لروشتات ناوین ده جهان ایدی بر با آسته که نو و خطرناک و دچم لآلیه که اپراسیونین دریایین دولتین یکبون آمریکای لآلیه دنجی تفگرا ایرانی یا لنوا تنگاوا هرمزی هیم هر وها خطن انرژی دیپلماسی و حتی هری داویه ورزی جیم بو بشکه جوی کریزی زنجیره که پیشکتنی که جتارانی حتی واشنطن جبرینی حتی اسلام آبادی دریج دبن هیم اف یک نشانه گوارتنین هفسنگیال جهان جی با آوائی که زلال راد خبر چوان آگاهیم برفره دنوچه دمهم ببن. We intend to conduct the boarding of your vessel. دیمنین جالی وزارت پاراستنی یا دولتین یکوین امریکای و هاتنا پار بکرن. ریوبریا واشنطونی لدیجی تانکرک پترولی لأوکیانوسا هندی اپراسیونک بیکانی. اب یک جی بهنجتا دستورکری او به دولت بیک هاتی نشانده. اف تفگرن نشانده ده که دولتین یک بوین امریکا زختی لسر تورین انرژین به ایرانی و گریدای زیده دیگه. لیبل دهامان دمیده تفگره که دشبرجی ایرانی هات. سوپایا پاسدارین ایرانی را گهاند کوان دو کشتین بازرگانین کو حول دادان جتنگاوا هرموزی در باز ببین دست سر کرنه. اف همو پیشکتن راست به دور پیچا دریایی یا کو جهیلا ریوبریا سروکی امریکا دونالد ترامپ و لسر ایرانی هاتیا فرس کرن و گریداینه. لگوری آنالیستان دبکو آبوریا ایرانی دمکی کرد بکاره خسر لنگان بگره لی جبو دمدریجی و باندورکی مزن لی ببه. اف نتنی دکاره ایرانی لی دهامان دمی دولاتین کندابه و بازارین انرژیا جیهانی جی بهجینه. لسر انیا دیپلوماتیک تکلیکی گرینگ هیا. سرک وزیر پاکستان شهباز شریف روشاداویا لروشلات ناوین به بالیوز چینه یل اسلام آبادرانی قاش کرد. اف تکلی وکی نشانه که هولدان دیپلوماتیک نو جبو روبروبونا خطره بلابونا کریزی لحرمتی شروع وکرن. باندورین کریزی گهشتن جیهانا ورزیشه. نونر تایبتی امریکی جی فیفای را پیشنیار کرد که ایتالیا لشونا ایرانی بشتاری کوبایا جیهانی ببه. سروک فیفای جیانی اینفانتینو فکر رد کرد. ایرانی بتوندی برتک نشان دا و پیشنیار و که دستوردان سیاسی بناف کرد. باندور و روشهی دناوا اوروپای دجی جه خودگره. رضا بهلوی کوری شاه ایرانی یجکار هاتی دورخستن لبرلین راستی ایریشکی پروتستوی هات. خو پیشاندیران با آوا باجانه دجبریا خویا لهمبری وی او پولیتیکای نوی نشاندان. تفگرین لشکری لدریایی، چالکین دیپلوماتیک لسر عرده و حتی قادن ورزیشه. همو آلین جداین همان کریزینه. لپاریزگاه سویدایی به سدن خواندکارین دبستان آماده دخوازن باورنامه خوین سالا خواندن یا 2024-2025 ورگرن و ین 2025-2026 جی بکوین از مونین خواه. به سدن خواندکارین دبستان آماده خواه پیشاندان اکل دار خستن خواندکاران دبیجن دوری روشا سیاسی او باورنامه خواه دخوازن و هنک جی خواندکاران جی دوی از مونین خواه بکن. هر وکی گوتن او مافین خویم بردوام کرنا خواندنی دخوازن.
أو سالم أحد طلاب البكالوريا لدورة 2024-2025. نحن واقفين هون كلنا عم نطالب ام خوندکارین سالا 2024-2025 ام رابون خو پیشاندانه و دوری روشا سیاسی ام مافی خویم بردام کرنا خوندنا خود خوازن ام بانگ لحمو سازین هریمی و جیهانیین پرورده و فیرکرنه دکن که مافی ما بدن که ام خوندنا خو بدومینن چاره سریه گجمره دینن جبو ام باورنامه خو ورگرن. أنا من طلاب دفعة 2025 طلاب البكالوريا اللي انحرموا من اعترافهم قسريا. نحن از خوندکار سال 2025 ما ام جمافین ما محروم مانه ام جروشا سیاسی دورن و تو تکیلیا ما برسکریکن سیاسی را تنیا پیدیویا ما هیا مافی ما بدن ما و ام خوندنا خو بدومینن دشار ده ام جمال خو درکتن و کوچ بربون دیسا ما پرتوکی خواب خوره برن جبو ام کاربن خوندنا خو بدومینن آرمانجا ما زانسته ام هیوی دکن ریخستن ناب نتوی مافی ما بدن ما حلال حلبي. نحن دفعة ام خوندکارین سالا خوندنیا 2025-2026 ما في مهيكو مناس بكن تاني مهك مايكو ازمونين مدس بي بكن لي حيانينها ام نزانن بچن كو دري ازمونين خو بكن دوري حمو روشين السياسي ما في مهيكو ام بچن ازمونين خو خوندنا خو دوام نقدم الامتحان ونحن لازم هفسرکاتی کنسیاری ببر کمجواکین کردستان کجکی جبو اسماعیل آچ پیاما سرساخی وشاند کجکی گوت ام وکه هورین وی او گلی کرد ده تجاری اسماعیل آچ جبیر نکن امی هر تم bir aninin وی بدنجین. کجکی دیار کرد که اسماعیل آچ ملیتانه که ولاد پاریز بود ده تکوشنا گل او آزادیه ده جهگرد. کجکی گوت اسماعیل آچ سری لبر ظلم آغا و بگان نتواند و خودی کسایته که سر هلدیر بوم. لدیجی پرگالا آغاتی و ظلمی مینا ولکانان بوم. لهیلوانی یک جوالات پاریزین دسپیکی که دریه خواه جملیتانین آپوی رو وکر. مالا خواه او یا تواهی مالباتی جملیتانین آپوی رو وکر. هر وکی ببیر خواست که هفری اسماعیل گل دهات حس کرن. جبر وی ملیتانیا آپویی و هر تن به منتداری و حیرانیه که مزن ببیر آنینه. هر داوی کجه که دیار کرکو اوی تم لایق آپی اسماعیل و هفرین وی بن اوگات رومان سینما و شانویا وی مالباتی جدکارن ور نویساندن و چیکرن داینا هستین وان آ بریا هنری و پیوان آزادی و دموکراسیا گله کی بلند بکن. مجلس جواکیا ارمنان او پارتیا یکتیا ارمنی سالوگرا 111 آکومکوژیا ارمنان به سمینر کی ببیرانی. سمینر لپارکا خواندنیا قامشلو هات داین تیده تواهی شهیدین کومکوژی هاتن ببیرانین او افیک هاتا گوتن. دولتا ترک بریا کلیارین خواست کو گلی ارمن قربکه. امجی لسریا شهیدان پاراستنا خاکا خواه بکن او ری نادن ظلم او داگر کریم. تیده هر وها بانک لتواهیا بیک هاتیان هاته کرن کو دست بدن دستی هفدا کو پلانین داگر کریه هلوشینن. ولی هر بقامش دوی ام دوام بکن و جاری تکیداری روشا خدمت گذاری لناوا باجاری قامش دویم. گازنین خلکین قامش دو شاردلیا گل باجار هنم دبیجن جبر خرابونا ریان سیارین وان هما بجار روش هنم لسینا آدمینن لکلاکا ویجی سیاره لکلاکا پرزیریکا سیران و جاری پرزیریکا کیا گماری کو دنابا هفتین داویه ده ایدل نوا حریم درکتیه او لبردریان گمار جی زده بویم خلک بریا تلویزیون مروناهی تیوی دخوازن دنگ خواه بگینن جهن پیوندیدار دا کو وان دا خوازن وانین خدمت گذاریه بیگ بینن. بام 10,000 بنوتين
تجاري مرنا وفي وشخوت ريامة بينيش فيدي حياة عن طريق شبوك كورتك روجي يعني دفاعي فيدا از دجارة شما صناعة مسيخ رجاجة سيارة غيران نجبر فا كورتكا دا خوازيا مش بلدية هيا وشكسي مسؤول هيا انو شارك اجمر رجبو فا رياب بين زبالة ناي خدي كم تكفي الزبالة ما تدري كادر وهرج المي وحريا مجي بتشك باران تي بوتريات كن يحام درش خلق بقناتي نجبون بخون أمريكا هندكاكي أمريكا رسوكي يعني أم بشر بزبون قلكي تيريا ما خديك جمر شرعة ما تشيك أم فيج وات خوازن هو شرعة ما تشيك وفيز بالي سر مهرين أما حرس بوعي جاركي أما بي ناي بهي جاركي أو شوي ساعات يكاتي إما زبالي ما تندر دمان ما نديتن يعني ما زلي وشي بمي سارك أمن خوش كبين كزنايب مبي ساري ما قز زاني واغ دشكن خرج من قش كورتكن وكونجالن وبرا بين بنرن وأم بيت خوازن أم هي رجاي تكن وزبالة مجين در روجات بين روجا حضر روجا حتاكتي بدرين هيجا دنوچين ممانكو او نوچه جيتي كالداري ورزا هاتنا ورزا بهارية یا یکمین پشت باران زیده ساله ایدیم چمین لحریم دهرکن طیبت چمین کم چیقی آبون تجیبونه او جاره کردن دهرکن حوالین ما دیمنین آوا خابور یا ناوراستا باجار حسه کره کو در باز ده پشتیم باران جاره کردن دهرکه کشاندنه ام به هفره لی تماشا بکن. بله نوچه داوی جیج کوبانیه هم تکلداری هاتنا ورزا بهاریه لی ده همان دمه دجیم اف باران زیده کو لی حریم باندوره که نینیا بچه آوی لسر چاندنیه کریه جی به آوی که زلال دبیجم املی تماشا بکن. ولو زراعات أمش بارد كن مكورة ما زراعات بيترتنا ولو كمون هيسول مسلم شكل عمر خواش بس هم كمون خطري ده ولا كمون كبوروني برجي رنوب أمعين زكاة كنا مصرف لي كنا اللي بس يعني احتمال كمازن هي كمون بمرجي كمون حساسة نبي زراعتي دين زراعتي دين خواش يعني قانم جا نيس جولك برخواش بيه بس هم كمون حساس تقريبا تكبي بعد عيد نيروز مشون من درانك بر درانك شو شخص كدرانك جبيش نيرندا كبورون ها برندا بالعودة ملات ما هي ياكي ما هي دديون زراعات بخوا ما هي يونزدون تيشوندن قانم جا جيشكي بس كامون نيس درانك تيشون حتى خسور دارت كبي ملات جو تكيارين بخوا درانك شو بعد عيد نيروز شو ونهو هم زاك دكنا ما كي بار زودو وزاك بكرو بستعمل بورون ولا سي بورون يعني ام ماجول نادو ما بورون كوك يعني من هو زاك دكنا ام تقريبا بعد زاكي يعني أبي مهكي وني و يدنو روي جار مورن و ببي عشق ببي أما بولا بكنا بس تأثير رجليتك ولو كمون خواشة يعني ملات دوري حر داره كمونا مرغوبة يعني كمون كافي حر تشتي ومننا مترقو تقريبا أزبين بلكي حتوني مهك أدني شر روي دني كيمي شر روي و بولا ببي پشتی پوله دیسا پولی تین توب دکن دبنا پیش مولا اید الپوتو زید خی
و این دستاش خوره چی دکه و را دکه این دفروشه زاتان دفروشه این نفروشه موش خوره دیلینه جو سالی تیرا دیلینه دکه توخم بله بینرین هیجم لوردگیجین داوی بولتنا خویا ساعت 7 او دبیجین حتی صبح جاره کردن ورین پیشیا و ببینن دنا بخیر و خوشیه ده هر شاد بختار